Yo
Je suis Régine Nkey depuis la France. Alors, ne bougez surtout pas, car vous êtes sur Kimbangu 21, number 21 spreads the news. Kimbangu 21 is number 1. Stay tuned.
Dada imutu kyasumuka Nikila mukibutura Deye kipeni nikunilikaku Nilila wakumila gandita anuka Nikila mukibutura Deye kipeni nikunilikaku Nilila wakumila gandita anuka Otolojimo kele mumela metata Mugaya sumukinga batala kuwafunga makati wandiga mugaji wa mebola Wafunga mutaratiba yakalo kitonga zabo Dada imutu kyasumuka Nilila mukibutura Deye kibeni nikunilipaku Nilila wakundila ngandika anuka Nilila mukibutura Deye kibeni nikunilipaku Nilila wakundila ngandika anuka Dodo kore Kimbangu 21 is the best. Kimbangu 21 is number 1. If you want to know the truth about Papa Simon Kimbangu, keep watching Kimbangu 21. Kimbangu 21 is the best channel. Keep watching. Keep watching. Vous êtes mérité. Alimwela ni ukitukingi Kipatana nuru Umwatenda ujandana Waliza jambi ya kolele Matukwane epekata Yetito nilampuluzu Alimwela ni ukitukingi Kipatana nuru Umwatenda ujandana Nine wakatapa Nena kukulu zalo Neye ibatukulu Neye isuka Upinzani toniko
Balbina Maïng, en France, vous êtes bien sur Kimbangu 21. Umpulusa
enda byamene bolozi kondolo muta buluzi louna lamundi layo yange yena kundena kwe lako ukapata buluzi louna lamundi layo yange yena kundena kwe lako ukapata upuluzana enda byamene bolozi kondolo muta buluzi louna lamundi layo yange yena kundena kwe lako ukapata buluzi louna lamundi layo yange yena kundena kwe lako ukapata. Arun Masamba in Seattle, Washington State. You are watching Kimbangu 21. Liliane Muselu Garcia na Suisse. Ya ikele Kimbangu makumi zole na mosi. Fungo
Dans José Maïngi, en France, vous êtes bien sur Kimbangu 21. Number 1.
Mama Nadege, Zukunft gerade, Kimbangu 21. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazarego Kende, qui vivra verra.